Hello, CTL Technology in nan kut kan tlai than ha atu ten video wa van chim kudu mi chu Messenger version thara ummi cha kanin kotik a effect the ning kha tin da kan tu lai timi kha ka van chim lai a thei chang mi jong kan khomen a thei ri lo min ha cha tu ten video a hin ka van sarnak ase le mahi hi to kho nak dinga chin na Messenger kha update ni to lo sung version khana men haw cha tin dak kan tu lai ti mi kha zau naw se ka YouTube channel te hi subscribe le apong mi dar kheng le all tim te ka me pek ve lo chen ka Facebook page mi CTL Technology te jong he like ka me pek ve te pakhat nak chama Messenger na van on pek lai man hu akhan chana kwat du mi kha pakhat na van thim piak lai kha ka zona hin ta chun na a hi tim ti kam te lai khika or le ka akam te is tika pongsan te chom te he kam van mi piak lai hi ka zona hin a hlana chun zeida chong ton kan ti chun stika le maka zon e GIFs gift ti mi te le emoji ti mi pathum ti long he a theu ton sanan atu tan chi ka masat khat nak te effect ti mi te khe khe lu cha chen hi ka chen effect a hin pathum le mai al leo mi mon du silo hi ka ten lak song pun tuk te ai tu mi na du pakhat ka man ko se ka mai al leo mi te kam ban mang tu lai kha ka ti sia chen khi ka chen ti akin mai al thuma mi te lang la kha na hoi pa na kwat mi sina khiti te khin awalang velai chen pakhat kam ban ko ri to lai hello ti mi slo kam ban thi than ri lai he ka zon te a hin lak song ma tuk te tu mi te he kam ban pek lai khiti khin lai e makhasin akhan zeida lai kan ti si sia chun na hoi pa sin ava phak te ka khiti khi avan mi lai khiti te khin hong lang lai la khate kha tu ten Messenger update thara avan ital mi se chun pakhat kam van thesri to lai ka pakhat te he rithla sulam se khiti te khin ava zau te ka choi mi te ko kha makhate kha tu ten Messenger update thara tar mi van chim kudu mi sa dang zong atam piri le man ning te kha kandu si sia chun comment na kadu ti mi khavan tel lo adang te jong man ning te ka van chim rin halai hi video zo tu nan za ti chung lom nak tam pi kanai bye bye